Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Indege ebyiri z'indwanyi z'igisirikare cya Afrika y'Epfo zaguye mu Burundi. Ndasubiramwo. Indege ebyiri z'indwanyi z'igisirikare cya Afrika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ku mugoroba w'igenekerezo rya 20. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko izi ndege zageze mu Burundi nyuma y'aho abandi basirikare ba Afrika y'Epfo bageze mu Burundi. Biravugwa ko inzobere zirenga 15 mu gisirikare cya Afrika y'Epfo zageze mu Burundi, zikaba zirimo gukorana n'igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi hagamijwe gutegura intambara yo kwirukana M23 mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma. Amakuru atugeraho aremeza ko Afrika y'Epfo yarakaye cyane ndetse ikaba irimo gutegura urugamba simusiga rugamije gukosora M23 ndetse no kwihorera ku byabaye ku basirikare ba Afrika y'Epfo mu mujyi wa Goma. Mu ntambara ihuza abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya FARDC, abasirikare ba Afrika y'Epfo bahuye n'uruva gusenya. Abasirikare ba SADC baje muri Kongo baje gufasha igisirikare cya Kongo ngo barwanye abarwanyi ba M23. Bano basirikare ba Afrika y'Epfo bari muri SADC babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. M23 yarabahondaguye ibavana mu bice byinshi bari barimo kugenzura. Ubwo abasirikare ba Afrika y'Epfo bageraga muri Kongo bashinze ibirindiro bikomeye cyane mu gace ka Sake mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Icyo gihe abasirikare ba SADC biganjemo ab'Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania bavugaga yuko bagiye gukubita umwanzi ndetse bararahiye baratsemba, bavuga yuko M23 rwose itazigera yigarurira agace ka Sake ndetse n'umujyi wa Goma. Bidateye kabiri intare za Sarambwe zahondaguye abasirikare ba SADC, benshi barapfuye abandi barakomereka. Imirambo y'abasirikare ba Afrika y'Epfo yanyujijwe mu mujyi wa Goma inyuzwa mu Rwanda ndetse yerekeza iwabo muri Afrika y'Epfo. Ibingibi byateye ikikango gikomeye muri zino ngabo za Afrika y'Epfo. Bidateye kabiri kandi abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi wa Goma barawigarurira, bishyira ikimwaro gikomeye cyane kuri bano basirikare ba Afrika y'Epfo. Mu mirwano karundura yo kwigarurira umujyi wa Goma, abasirikare ba Afrika y'Epfo barakubiswe mu buryo bukomeye kugeza ubwo bazamuye ibendera ry'umweru nk'ikimenyetso cyo gutsindwa ndetse bakavuga ko bahagaritse imirwano. Hari video yacicikanye ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umusirikare wa Afrika y'Epfo yahahamutse arimo kuzamura igitambaro cy'umweru, ndetse ibingibi bikaba byarabaye ikimenyetso cyo gutsindwa ruhenu ku basirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma. Uko nguko niko intare za Sarambwe zigaruriye umujyi wa Goma imbere y'abasirikare ba SADC bari basheze bavuga yuko M23 itagomba kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Nyuma y'iminsi M23 yigaruriye umujyi wa Goma, abasirikare ba SADC batangiye kuva muri uyu mujyi wa Goma. Abasirikare ba SADC mu kimwaro cyinshi batangiye gutaha bava mu mujyi wa Goma banyuze mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bamwe bageze iwabo.
ibikoresho byabo nabyo byanyuze mu gihugu cy'u Rwanda maze umujyi wa Goma bawuvamo mu kimwaro cyinshi. Gusa ubu ngubu abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo kuvuga yuko bagiye kwihorera kuri bino byose byababayeho, kandi ngo byanga bikunda bagomba kuzasubirana uyu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Nyuma yaho abasirikare ba SADC basubiye iwabo bakagera muri Afurika y'Epfo, abandi bakagera muri Tanzania ndetse nabo muri Malawi bagataha iwabo. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyo kirimo gukubita agatoki ku kandi. Amakuru twamenye nuko Afurika y'Epfo, Uburundi ndetse na Kongo barimo gutegura ibitero simusiga bigamije kwisubiza ibice byose birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe twamenye nuko indege ebyiri z'indwanyi z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Izi ndege ngo zageze hariya mu Burundi mu rwego rwo gutegura intambara ikomeye cyane, aho igisirikare cya Afurika y'Epfo ngo kigiye kuzana abandi basirikare kabuhariwe bagafasha FARDC n'Abarundi mu kwirukana M23 mu bice irimo kugenzura. Izi ndege z'indwanyi kandi zije zisanga ibindi bikoresho bya gisirikare abasirikare ba Afurika y'Epfo banyujije mu Burundi. Mu makuru twamenye nuko ibikoresho bya SADC byavuye muri Kongo byanyuze mu Rwanda bikerekeza muri Tanzania, maze byagera muri Tanzania bimwe muri byo bigakomeza byerekeza mu Burundi. Bya bikoresho bya SADC byamaze kugera mu Burundi, byavuye muri Kongo babinyuza mu Rwanda ndetse no muri Tanzania, maze bahita babyerekeza mu Burundi, aho ngo bizarwana urugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza iby'aya makuru. Umwe mu basirikare afite ipeta rya Liyetona yaganiriye n'umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana, amubwira ko ibikoresho by'abasirikare ba Afurika y'Epfo byamaze kwinjira mu Burundi, ndetse ngo hari umugambi ukomeye cyane w'igisirikare cy'u Burundi, Kongo na Afurika y'Epfo wo gutangiza ibitero karahabutaka ku barwanyi ba M23. Ni ibitero bivugwa yuko bizatangirira muri Kivu y'Amajyepfo ndetse bigakomereza no mu mujyi wa Goma. Afurika y'Epfo ngo irashaka kwihorera, ngo ntago byumvikana ukuntu inyeshyamba za M23 zakojeje isoni igisirikare nka Afurika y'Epfo n'igisirikare cya Tanzania. Ibingibi ngo byabaye ikimwaro gikomeye. Perezida Cyril Ramaphosa ndetse n'umuyobozi w'ingabo General Mapwanya ngo barimo gutegura urugamba rukomeye, aho bazafasha FARDC maze ngo bakirukana M23 mu bice irimo kugenzura. Hari ibimenyetso simusiga byerekana ko Afurika y'Epfo irimo gutegura urugamba. Indege z'intambara za Afurika y'Epfo zirimo kugera mu Burundi. Ibikoresho kabuhariwe by'urugamba bya Afurika y'Epfo nabyo byamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Nta kabuza rero abihweza iby'iyi ntambara irimo kubera muri Kongo ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi, baravuga ko umuriro ugiye kwaka hagati ya M23 n'abasirikare ba Afurika y'Epfo. Mu yandi makuru kandi arimo kutugeraho nuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi nabo bari muri uyu mugambi wo gutegura intambara ikomeye mu karere k'ibiyaga binini. Mu gihe utwigoro twa politike ndetse na diplomasi dukomeje gukora akazi katwo ko kuzana amahoro mu karere k'ibiyaga binini, ubutegetsi bwa Kongo bwo burimo gutegura intambara. Ni mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump yatangaje ko anejejwe n'ibyagezweho n'ubutegetsi bwiwe, kuko uruhande rwa Kongo n'uruhande rw'u Rwanda bemeranijwe ku masezerano y'amahoro azashyirwa ko umukono ku igenekerezo rya 27 na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga. Mu gihe rero aya masezerano y'amahoro ategerejwe cyane, ndabamenyesha ko ibintu bishobora guhinduka umunota ku wundi.
Kongo yoyo irimo gutegura intambara, ndetse ku rubuga rw'intambara biragaragara yuko M23 nayo iryamiye amajanja. M23 irimo kurokirita abasirikare benshi. Hari abasirikare barenga 10,000 bamaze kwinjira muri M23 muri aya mezi 3 gusa ashize, ndetse abandi benshi barimo kuronka imyimenyerezo ikomeye cyane. Iki ni ikimenyetso cy'uko urugamba rukomeje, ndetse no ku ruhande rwa FARDC baravuga yuko biteguye intambara. Afurika y'Epfo nayo ikaba irimo kwishyushya kugira ngo irebe yuko yakongera gufasha FARDC maze bakirukana M23 mu duce igenzura.